Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha kumculi-ke Maskandi kufeza-ke la njengoba-ke esekhiphe-ke amazwibela-ke we-album yakhe kulandela ukuthi-ke iphume-ke ngayo kumhla 4 April-ke nelindo-ke abantu-ke abaningi bafowethu-ke ngaphandle basikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele kuyona-ke imbuso sithi MTV sithi njengoba siqala ngoneni channel iyake wenza kulungile uciphize subscribe nayo notification bell khona sithola zonke izindaba eshisayo nazo-ke zitrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi kufeza la njengoba esekhiphe amazwibela kwezingoma-ke ezizophuma phana-ke kwi-album yakhe kulendlela ukuthi-ke iphume-ke ngayo kumhla 4 April ke hlosethi-ke imizamo yami kanti-ke wengane zawethu impela khona-ke intokazi kayifisharishile-ke okuyena kulihle Zuma lapho khona-ke ethi-ke love is too much yeyi bafowethu impela abantu bakhala phana-ke ezinkundleni-ke zokuxhumana-ke engayo-ke le ngoma-ke lapho khona-ke ifisharishi-ke ulihle Zuma bathi yeyi impela-ke yabona-ke lena-ke izohamba-ke ifane ncamashi nayo-ke umaqondana yeyi bafowethu impela-ke babona-ke le ngoma-ke akuyiyona-ke izoba yi-hit-ke nezofaniswa-ke nengoma-ke gile izimanga netrend kakhulu-ke ngawo-ke uDisemba njengoba namanje-ke isahamba futhi-ke abantu-ke besayithakasela-ke yona-ke la ngoma-ke yakhe-ke ufeza-ke ethi-ke umaqondana. Ke wengane zawethu impela thina-ke simbuso MTV bafethu sithi nje kane sivumele sihlabe ngedolo phasi sithi nje ayidibane yona ividiyo elandelayo.